Poštovana publiko, dobroveče. Zadovoljstvo mi je da vas i večeras pozdravim sa ovog mjesta i to u društvu pisca, prevodioca, priređivača i univerzitetskog profesora doktora Zorana Živkovića. Profesore, dobrodošli. Dobroveče. Ja ću kratko, koliko je to moguće kratko, nešto reći o stvaralaštvu profesora Živkovića. Reći ću da je profesor Živković najprevođeniji savremeni srpski pisac, da su njegove knjige prevedene na 20 jezika u 23 zemlje, da je do sada objavio 22 prozna dijela i 8 monografija. Interesantno je da su prevodi njegovih knjiga stigli čak do Saudijske Arabije. To uzimam kao interesantnu činjenicu jer je rijetko da se sa, da kažem, našeg jezičkog područja prevode tamo knjige. Prvi put u istoriji srpske književnosti jedan američki izdavač, u pitanju je Cadmus Press, objavio je sabrana dijela nekog srpskog autora. Američki komplet sabranih dijela profesora Živkovića sadrži ukupno 32 toma. Naravno, sabrana dijela su objavljena i na srpskom jeziku u izdanju Zavoda za udžbenike u 11 tomova. Profesor Živković naravno da je i nagrađivan i naučnik i pisac. Ja ću samo neke od nagrada spomenuti. Nagrada Miloš Crnjanski, nagrada Isidora Sekulić, svjetska nagrada za fantastiku i nagrada Stefan Mitrov Ljubiša. Evropsko društvo za naučnu fantastiku dalo mu je status velemajstora ovog žanra. Mislim da je to najveća titula u okviru fantastike koju neko može da dobije. Njegov kratki roman Biblioteka je najprevođenija srpska knjiga na početku 21. vijeka i upravo za ovaj roman profesor je dobio svjetsku nagradu za fantastiku. Taj roman izučava se u Portugaliji u okviru srednjoškolske lektire, ali to nije čudno jer profesorova prozna dijela izučavaju se na američkim univerzitetima. Skratit ću, ali moram spomenuti prosto i naučne časopise i novine, dakle gdje ima preko 500 prikaza profesorovih tekstova, ali kad kažem novine, mislim na novine u rangu New York Timesa, Washington Posta, New Yorkera, Guardiana i tako dalje. Ugledni američki časopis, tako Svjetska književnost danas, objavio je široki, kompletan temat posvećen prozi profesora Živkovića. I na kraju reći ću da su priče profesora Živkovića pretočene u radiodrame, u serije, u kratkometražne i dugometražne filmove. A o tome da je profesor Živković fakultetski, odnosno univerzitetski profesor, da je poznat kao predavač i po svom predmetu akademsko pisanje, neću sad ništa reći jer prosto nemamo vremena. Tako da vas molim da još jednom pozdravite profesora Živkovića. Meni dođe ovakvim neprilikama da ustanem i da kažem slava mu. Profesor je tako lijepo profesorski rekao: u početku ti možeš nešto reći, što želiš, a onda ću ja sve da govorim. Ja pravim izbor, ja znam šta trebam da kažem, tako da ako nakon ovog uvoda dobijem priliku za neko pitanje, ja ću biti zadovoljna. Dakle, mi smo tu zbog kritičkog izdanja romana Dostojevskog Zli Dusi. Naime, ovo kritičko izdanje nastalo je povodom izuzetnih jubileja, zato je izuzetno i obimno i luksuzno. Dakle, jubilarno kritičko izdanje objavljeno je povodom 200 godina od rođenja Dostojevskog, povodom 140 godina od njegove smrti, povodom 150 godina od izvornog objavljivanja Zlih duhova i povodom 100 godišnjice objavljivanja prvog prevoda ovog romana na srpski jezik. Ja ću kratko o izdanju reći sljedeće. Zapravo prvo da kažem da je
ovo izdanje specifično i njegova posebna vrijednost je u tome što je ovo prvo kritičko izdanje dijela Dostojevskog, ali ne ovog romana Dostojevskog, nego bilo kog dijela Dostojevskog na srpski jezik. Dakle, mi imamo priliku da čitamo kritičko izdanje Dostojevskog, zahvaljujući profesoru Živkoviću, prvi put. Knjiga ima 1040 strana, posjeduje predgovor koji je naslovljen 100 godina zlih duhova na srpskom. Predgovor je jako interesantan jer u njemu autor odaje priznanje prevoditeljkama romana Zli dusi na srpski jezik. Profesor inače ističe ovdje da su Zli dusi prevodilački najzahtjevniji roman Dostojevskog. I eto, interesantno je da su upravo dvije žene se latile tog posla da prevedu ovaj roman. Prva je Kosara Cvetković, za koju profesor kaže da se ubrajala među najizvrsnije poslenice u srpskoj kulturi u prvoj polovini 20. vijeka. Ona je tako prvi prevod objavila, onda 10 godina nakon toga i drugi. Profesor ovdje govori i o poređenju tih verzija, a i o drugoj prevoditeljici ovog romana, a to je Veljka Marković, koja je 1981. godine objavila prevod ovog romana. Ja ću samo kratko, to su 2 rečenice, kraj ovog predgovora glasi, zato što je zaista lirski, a i eto zato što je profesor onako dao priznanje autorkama. Ovo izdanje ima još jednu svrhu. Njime se priređivač ponizno klanja geniju dveju izuzetnih žena, Kosari Cvetković i Veljki Marković, zahvaljujući kojima već puno stoleće uživamo u povlastici da čitamo Zle duhove, kao da su izvorno napisani na najlepšem srpskom. Najmanje što im za to dugujemo jeste nezaborav. Dakle, profesor upozorava na nezaborav nas kojima je zaborav negdje neko osnovno načelo, nažalost. Nakon predgovora slijedi jedna opsežna studija o romanu koja je naslovljena Zli dusi ili kov muške lepote. Ovdje profesor preispituje i kritički sagledava sva dosadašnja tumačenja ovog romana i daje svoje tumačenje. Tako da je ovo jedna definitivno disertacija u malom, jer osim što ukazuje na sve prethodne stavove, profesor daje svoj prvo novi, možemo čak reći radikalno novi, a naravno da ću reći i dublji, kompletni i slojevitiji prikaz ovog romana. A zašto smijem to da kažem? Zato što profesor to dokazuje argumentima. Dakle, nema nejasnoća. Ovdje ćemo naći u ovom dijelu i razne interesantne, dakle, informativne podatke o pisanju romana, okolnostima nastanka i još tošta iz života, dakle, biografije Dostojevskog. Nakon toga imamo tabak ilustracija u boji, koji je izuzetan jer tu vidimo fotografije ruskog Vjesnika, ili tako, profesore, časopisa gdje je roman izlazio u nastavcima, pa časopisa Misao gdje je izlazio prevod, prvi prevod na srpski jezik, imamo fotografije prvog izdanja, prvog prevoda i još štošta. I nakon ilustracija slijedi tekst romana i tu je ono glavno. Uz tekst romana imamo jedan izuzetan prateći korpus napomena. 231 napomena kroz koje profesor dešifruje ovaj kompleksan tekst. I na samom kraju, što je posebno interesantno i profesor će o tome sigurno sam govoriti, stoji ono kontroverzno, provokativno poglavlje, poglavlje kod Tihona, koje je profesor, kao i Dostojevski kada je sam objavljivao zapravo sa svojom suprugom ovaj roman, to poglavlje nije stavio, a tako ni profesor nije u sklopu romana, nego nakon toga. I prvo pitanje, pa poslije ako ugrabim je, profesore, ja jesam rekla, ali možete li nam vi zapravo kao priređivač reći šta to zapravo jeste kritičko izdanje, u odnosu na, ako smijem reći, obično izdanje, koliko ste puta čitali ovaj roman i koliko vam je trebalo da ovu ogromnu sadržajnu knjigu napišete? Dobro, to su 3 pitanja. 3 prva pitanja. Grabim, snalazim se.
Dozvolite mi da u obliku jedne preambule kažem nešto što mi izgleda vrlo važno da se kaže na početku. Ja sam u raznim, pošto sam u 74. I kad čovjek uđe u tu zonu, onda mu se nešto valjda već dogodilo u živote. Sad meni se ostalo događalo to da sam nastupao na raznim mestima, u raznim zemljama i evo dodao bih na raznim kontinentima. Ali ne podilazim vam uopšte, ali ovako lepoj i toploj sali, ovako prijatnoj sali nikad nisam nastupio. Ja sam u grdoj napasti da umjesto da se vratim sutra ujutro avionom, predložim da ostane mjesec dana pa da organizujem ciklus predavanja o Dostojevskom. Sad ćemo da razgovaramo posle. Već prema tome posavjetovao sam dakle, ljude koji odlučuju o tome, dakle, da nikako ne veruju piscima unapred, dakle, nego neka sačekaju prvo da vide kakvu robu nude, pa će onda da odluče, dakle, bit će odlučeno. 3 pitanja. Da. Šta je kritičko izdanje? Pa zapravo vi ste već odgovorili, to je sve ovo što ste pobrojali. Naime, Rusi su svoje prvo kritičko izdanje Dostojevskog dobili konačno, kompletno, dakle, ne jednog dela, nego celokupno, taj komplet ima 33 toma. Dobili su ga tek 1992. Počelo je da se radi 72. 20 godina je ekipa od više od 200 ljudi radila na tome, dakle 200 stručnjaka za Dostojevskog, tako da, evo, oni su, dakle, tek 92. dobili. Mi smo se najviše približili jednom kritičkom izdanju. Kritičko izdanje mora da ima u najmanju ruku 2 elementa. Mora da ima vrlo opsežne napomene, da rastumači sve ono što je u tekstu mutno, nejasno, eventualno što je bilo jasno savremenicima kojima se obraćao Dostojevski, ali nama ne danas, odnosno bar ne jednom čak i nadprosečno upućenom čitaocu, nego recimo nekome koji je stručnjak za Dostojevskog, taj će razumeti recimo zašto on, na primjer, u ovom romanu pominje Granovskog i kad pominje Granovskog šta hoće da kaže tim i tako. Dakle, te napomene su vrlo važne, ali vam se, ako ih imate strpljenje i čitate ih, one nisu na istom mestu, nisu fusnote, nego morate da dodate na kraj knjige. To je za izvesne čitaoce izvestan napor koji im nisu spremni. Ova knjiga inače nije zgodna da se čita u krevetu, ima 1,5 kg. I onda onim trenucima kad vam se prispava, onda ona može da bude hladno oružje, padne nekom na glavu. To sam doslovno tek iz pritužbi koje sam, ne šalim se, dobio od nekih građana. Dakle, te napomene su na kraju i sad vi kad god treba, to jeste mali napor, ali verujte mi, isplati se. Naime, knjiga se otvara na potpuno drugačiji način. Kad čitate bez tih napomena, kad čitate samo roman, sva naša dosadašnja izdanja su takva, a najbolje izdanje kome smo se najviše približili kritičkom je ono Radovu 20 tomova iz 1981. A najobimnije po broju tomova, 35, ima izdanje iz 33. još Isidore Sekulić, ona je bila urednica u 35 tomova, ali tamo su recimo Zli Dusi izišli u 4 toma, pa Braća Karamazovi u 4. To je naime obimom manja, a po broju tomova veće. Kritičko izdanje mora da ima pre svega to, da vam otvori roman na jedan drugi način, na način koji, ako nemate te napomene, vi ćete u inerciji čitanja i zadovoljstva tekstom preći preko nečega, svesni da sad niste baš sve razumeli. Neće, onda ćete ostati uskraćeni. Nije to dobro. Tako da se kritička izdanja priređuje upravo pored ostalog i zato da imate taj prateći instrumentarijum, taj aparat koji će vam onda knjigu otvoriti na jedan potpuno novi način koji se inače ne vidi. I zapravo taj roman je pun aluzija, nedovoljno jasnih mesta gde se on dvosmisleno obraća, gde pravi igre reči. Inače, proveravao sam svojim studentima, niko ne zna šta na srpskom znači kalambur, svi misle da je to neko šegačenje. A nije, rusizam je jedan, kalambur je igra reči, samo ništa više. I kad pogledate u rečniku vidjet ćete. Dakle, neverovatne kalambure ima tu. Dakle, sve to što je inače nevidljivo, što je negdje ispod sloja, zato služe te napomene. Osim toga, kritičko izdanje treba da ima i ono što obični izdanja nemaju, a to je da ima one delove teksta koji su sačuvani, nastali, ali nisu uključeni u konačnu verziju teksta. Sad ovdje su Zli Dusi, govorit ću o tome, jedan krajnje specifičan roman koji od časa kada je nađeno to što je nađeno 50 godina, pošto je knjiga prvobitno objavljena,
napravljene među tumačima dela Pravi zemljotres, pa evo, toliko sad, ali nastavit ću, o tome ću govoriti opsežnije. Dakle, to je to što treba da ima kritičko izdanje. Ruska kritička izdanje imaju to. I ovo je rađeno po modelu, to rusko kritičko izdanje je još uz to i takozvano kanonsko izdanje. Dakle, tu ne smete ništa menjati. Ako imate ambiciju da napravite nešto kako valja, onda se držite onoga što su oni uradili. Oni također tamo ne daju, vidjet ćete sa vrlo dobrim razlozima, poglavlje kod Tihona unutar romana, ono je van romana, ono je nešto što ne pripada konačnoj verziji romana. A sad smo se udaljili. Koje je bilo drugo pitanje? Koliko ste puta čitali roman i koliko je trajao ovaj Dok rad? sam radio na romanu, ja sam ga pročitao 5 puta ukupno. Treba nije zove što nisam ponovno da vam pokažem to jedno izdanje koje sam čitao 5 puta i koje se zapravo više i tekst ne vidi od mojih podvlačenja. Ali tako i mora, nema druge. Jel da? A čitao sam ga 3 puta ranije, tako da sam bilo jedno vreme kada ste mogli da mi kažete rečenicu i da vam kažem otprilike na kojoj strani. Sad, godina proizvodnje, da sad više ne mogu to, ali mogu mnogo toga da tačno reprodukujem gde je otprilike i kad rečeno. Ali da se ja sad ne šeporim time. Meni jedna vrlo draga osoba je napravila opet jedna dama. Samo su sve stvaralačko, evo ja se tu javljam kao neki prirepak tek na kraju, ali sve stvaralačko što je moglo da bude sa srpskim izdanjem Zlih duhova su radile dame. Dakle, ova Kosara Cvetković je apsolutno čudo od žene, umjesto svakom mestu u Srbiji i gde se govori srpski treba da ima školu koja se zove po njoj. Ona je bila, pazite, ona je rođena negdje tamo 869. u Zabiti, nekoj srpskoj, tamo nekom selu u okolini Milanovca i stigla je do toga da bude virtuoz na flauti, da sjajan ilustrator, ona je Zmajovi, sve one ilustracije koje on ima za časopis ove dečije radila. Ona je žena prevodila sa 7-8 jezika, dakle to, na to ako kažete 7-8, to sad, da li 7 ili 8 je ogromna razlika, ali citiramo. Ali žena koja je bila sjajan poliglota, koja je, dakle, odbila ponudu da Isidorinu da dođe odmah posle sa 19 godina da predaje na toj višoj ženskoj školi, što je otprilike bilo onda u rangu najviše srpske škole za žene u to doba, da bi mogla da provede još jedno 15 godina idući učiteljice po Srbiji i one džažiće male privodeći nekako i pismenosti, kulturi, i obrazovanju i svemu. Pa je onda tek došla tamo. Žena koja, kako to već biva kod Srba, je potpuno umrla, 53. potpuno zaboravljena i dakle sad nekako imamo obavezu, imamo i više od obaveze da je rehabilitimo, da je vratimo. Isto je zanimljiva priča o Veljki Marković. Meni je vreme ovdje ograničeno, ništa bez ciklusa. Ja ću sad, ako krenem pričamo o Veljki i Kosari, to će potrebati do 10. Vraćam se na ovo. Treće pitanje je bilo? Odgovorili ste. Sam odgovorio sve. Naime, prvo pitanje koje morate postaviti, sad ide onaj deo gde ja solo. Sad, ja ćutim samo. Sad prešao sam na solo, sad, ali prekidajte, slobodno. Dakle, uopšte kad se povede reč o romanu Zlidvosi, vi slobodno otvorite, odmah uzvratite pitanjem na koju verziju Zlih duhova, na šta se misli kad se kaže Zlih duhovi. Ima 3 verzije Zlih duhova. Prva se pojavila u nastavcima u časopisu Ruski vesnik Mihajla Katkova. Naime, u 19. veku se književni život u Rusiji odigravao ne u knjigama, nego u časopisima. Sve što je ole valjalo izlazilo je prvo u književnim časopisima, pa je jedan od najznačajnijih časopisa od sredine 60. godina, u kome je Dostojevski sve svoje objavio, bar ove najvažnije stvari, se zvao Ruski vesnik i njega je uređivao Mihajl Katkov, čovjek koji je na svu sreću bio veoma blagonaklon prema Fjodoru Mihajloviću, pa ga je vadio iz najverovatnih neprilika. Doznaćete uskoro nešto o tome. Dakle, u časopisu 72. decembarske broj 72. izlazi konačno u nastavcima posljednji nastavak Zlih duhova. To je prva verzija, najstarija. Druga verzija je ona koja potiče iz maja 73. Dakle, pola godine kasnije, u stvari 4 meseca, jer ovo
časopis, taj ruski vesnik, to za decembar 72. izišao u februaru 73. Nije baš bilo idealno. 4 mjeseca kasnije će da izađe istovremeno u Moskvi i Petrogradu po jedno izdanje koje se čak ni tu ne poklapaju u dlaku, nego se malčice razlikuju. Izdanje koje su priredili i objavili bračni par Dostojevski, odnosno izašla je ne toliko zahvaljujući Dostojevskom, evo ponovo jedna žena koliko njegovoj ženi, dakle Ani Grigorjevni Snitkinoj, koja je dakle po majci Šveđanka, pa ima taj protestantski pragmatizam, naročito kad je neko stisne muža, onda ona uzima stvar u svoje ruke i da nije nje bilo, ne bismo imali danas. To je treća verzija romana, druga verzija romana je ta, ona se razlikuje. Dostojevski je 2 mjeseca od časa kad je izišlo u časopisu dok nije izašlo u knjizi, on je prerađivao prvu verziju, vidjet ćete zašto. I konačno imamo 50 godina kasnije, kada je u zaostavštini Dostojevskog, koju je Ana Grigorjevna ostavila tada već Sovjetskoj akademiji nauka, tu je pronađeno poglavlje kod Tihona, a sad dolazi nevjerovatna stvar. To se događa, ona 18. daje, dakle, da se to pred smrt daje Sovjetskoj akademiji nauka sve ono što je sakupljala, a ogromnu građu, sanduci su bili puni toga, daje Ruskoj akademiji nauke i oni su krenuli polako, a to čitaju 3 godine kasnije, 21. oni konačno nađu to poglavlje kod Tihona. I sad, to su te istorijske koincidencije, nemaju nikakav dublji smisao, nego su prosto samo poklapanja, podudaranja. To je upravo vreme kada Kosarac Cvetković, pošto niko od gospode muškaraca nije hteo, sedna ona da prevodi taj đavolji izazov, u stvari kako ga zovu, prevodi zle duhove, i kako je bila pretplaćena na raznu rusku periodiku, ona nađe u emigrantskom ruskom časopisu pod vrlo neobičnim nazivom Volan, koji izlazi u Berlinu, ona vidi da se objavljuju nastavcima. Naime, kad su oni našli to, onda je to postalo javno dobro, pa ko je hteo objavljivo, izlazilo je na ruskim časopisima, u Rusiji izlazilo je inostranstvo i emigrantskim časopisima, i ona žena, to je maltene već krenula štampa tog kao knjige, prvo srpsko izdanje zlih duhova, odnosno nečistih sila, kako je ona to prevela. Ona je zaustavila tu štampu, pa onda sačekala da to tamo iz dana u dan izlazilo to. I onda je ona to su novine zapravo bile više nego časopis, onda je ona na veliku, brzu brzinu to prevela i uključila to. I to je prva knjiga na svetu u knjiškom obliku, dakle, prvo izdanje na svetu u knjiškom obliku, dakle, koje ima i poglavlje kod Tihona. Da li je to dobro ili nije, evo, sami ćete zaključiti. To je ovo preambula, to je sad uvod. Sad idemo na ono. Naime, priča o zlim dusima počinje jedno 6 godina pre no što je Dostojevski uopšte i pomislio da napiše taj roman. Počinje 64. Ali pre toga moram da kažem ovo, naime, da biste još bolje razumeli ovo što ću, zapravo glavni deo onoga što hoću da vam saopštim. Naime, cela druga polovina 20. veka, pogotovo posljednja četvrtina 20. veka je doba onoga što je Roland Barthes nazvao smrt autora. Prevladalo je uverenje da o jednom književnom delu valja prosuđivati jedino isključivo na osnovu onoga što u njemu piše. Pa se išlo toliko daleko da se reklo to je bio tekst dela i to je ono jedino što je relevantno. Čak kad pomenete ime autora, to da je sad Dostojevski autor zlih duhova, vi zapravo vršite smrtno grešenje prema strukturalistima zato što izlazite iz teksta u kontekst. Već je ime autora kontekst, je li tako? Sad, gospodo strukturalisti, tu se javio veliki problem, ako to je, naime, u izvesnom broju slučajeva sigurno tako, okolnosti u kojima je neko delo nastalo često nisu opšte presudne na to kako će delo izgledati za tumačenje dela. Ali u slučaju zlih duhova, ako ne znate kontekst u kome je delo nastalo, vi ništa pod milim Bogom nećete razumeti delo. Odnosno, nećete razumeti zašto je delo upravo ovako kao što jeste. Sad, o tom kontekstu nastanka zlih duhova, koje je presudno za razumevanje ovog romana, ja sad počinjem da pričam. Dakle, da li su nam do 10:30 ovde bez panike? Ako neko hoće za čas da izađe, može sad počinje drama.
1964. Dostojevski doživio 2 lične tragedije u malom razmaku. U aprilu mu umire prva žena Marija Dmitrijevna i ostavlja ga, usrećuje ga, jel da, ostavići mu svog sina iz prvog braka Pašu, jednog neverovatnog parazita kome je tada 19 godina i koji je, dok je mogao, prepustio očuhu, odnosno poočinu u stvari, Fjodoru Mihajloviću da se stara o njemu u smislu da mu ispunjava svaku želju. 3 mjeseca kasnije, u julu, i to je bila zapravo velika tragedija, njemu umire stariji brat Mihajlo, za koga je on bio veoma vezan i kojega je smrt zbilja potresla. Njih dvojica su u to vreme, od početka kad se Dostojevski vratio sa robije, dakle 60. 59. pa dakle tokom prve polovine 60. godina, oni su objavljivali 2 časopisa, Epohu i Vreme, i viđeni su bili časopisi. Dostojevski je tu objavio neke svoje stvari iz tog srednjeg perioda, pre nego što bude prešao kod Katkova. I dakle, ti časopisi su imali pek da su, iako su imali veliki broj prenumeranata, pretplatnika, jel da? Jer tako se onda i živelo. Znate, imate pre svega načitanu publiku, znate, nije bilo televizije, nije bilo svih ovih gluposti interneta, dakle vi ste imali knjige su donosile, časopisi su donosili visoku književnost i to se čitalo, ljudi su, to je glavna vrsta ne samo dakle obrazovanja, kulture i umetnosti bila, nego i zabave, nije bilo kvalitetnije zabave od te, to je prosto umetnost bila. Evo vam recimo jedan primjer, samo mikrozagradu otvaram ovdje, tih zagrada moram se čuvam. To odvlači vreme. Naime, 66. godina, samo malčić je napred. Kod Katkovu u Ruskom vesniku izlazi, pazite koja 2 dela, i zato je to godište neverovatno skupo, ima ga u ponudi, ali je skupo. Izlazi istovremeno, dakle, Zločini, kazna i Rat i mir. Eto, to je, dakle, to prvo izdanje izlazi u tom godištu. Vraćam se na 64. Dakle, on je čovek, brat Mihajlo je, zbog toga što su Epoha i Vreme često zabranjivani, cenzura ih je zabranjivala. A ponajviše zato što se, čak i kada je sve bilo benigno, bojala da će Dostojevski, odnosno Fjodor, da će on da, kao bivši robijač, nešto želiti da napiše ili da tako sroči da to bude za carski dvor i opšte za ličnost cara pomalo opasno, pa se onda je predostrožno. Zanimljivo je, nisu nikakvi policajci bili, car se to mudro dosjetio, nisu policajci bili nikakvi kao kod nas cenzori, nego su bili sami pisci. Dakle, među piscima je našao te koji će da cenzurišu druge pisce. U svom slučaju, rezime ovoga je da je zbog toga što je često zabranjivan, dakle, a imao je veliki broj prenumeranata, časopisu, kako bi se to kod nas stručno reklo, pravili gubitke, stvarali gubitke. Dakle, oni su bili i oba brata, a svi poslovi su se vodili na Mihajla, oni su bili u gubitku. Kad je Mihajlo umro, Dostojevski nije imao nikakvu formalnu pravnu obavezu, dakle, da preuzme dugove Bratovljeve, nego bi se prosto proglasilo da je to vis major, čovek je umro, taj kome je bio dužan, taj neće imati, dakle, se naplati. Ne. Fjodor je ne samo uzeo, dakle, to da iz ljubavi prema bratu, dakle, da preuzme na sebe sve dugove, nego je pristao da izdržava Bratovljevu udovicu i 4 dece, koji će takođe, kad vide da je kod Fjodora mekano, takođe te zahteve svoje svakom prilikom onako, dakle, podizati sve do Gana i tu, tamo kasnije nije rekla dosta, vidjet ćete kako. Sad, situacija, prosto Dostojevski, pazite, on je ceo život kubario s novcem, još od kad je počeo da piše tamo negde kao 25-godišnjak 46. godine i da objavljuje, on je stalno uzimao avanse i stalno brzo trošio te avanse i da nije toga bilo, veliko je pitanje da li bismo imali glavninu njegovih dela. Glavnina njegovih dela je nastala samo zato što je tu bio jedini izbor prihoda i što nikako drugačije nije mogao da namakne ono zašto je već uzeo avans, tako.
Situacija kulminira negde, on se nekako vadi sa nekakvim ušteđevinama i toga malo ima negde do recimo sredine 66. godine, 2 godine posle smrti prve žene i brata, da bi onda odjedanputa navala tih poverilaca, a pokazalo se, naime to će Ana ustanoviti godinu dana kasnije, da su počele se pojavljuju menice koje njegov brat uopšte nikad nije potpisao, da je Dostojevski nije proveravao, nego je sve priznavao kao dug. Tako da možete misliti, sunovrat je bio pravi. Dostojevski se nađe u gotovo bezizlaznoj situaciji, hitno mu treba novac da pogasi bar one osnovne požare, te poverioce koji su mu, on se plašio toga veoma, koji su mu pretili takozvanim poveriličkim zatvorom. To je da vi sad odete u zatvor, ali ne možete, to je sad neki blaži zatvor, ali za jednog pisca samo ubistvo moralno. Dakle, to je taj koji ode tamo, neće nijedan časopis više da objavljuje. E sad, on u toj situaciji bio prinuđen na jedan gotovo samoubilački potez, a to je da prihvati jedan beskrajno, vidjet ćete odmah kakav, beskrajno nepovoljan ugovor kojim je ponuđen Fjodor Trofimović Stelovski, jedan izdavač, vrlo zanimljiv lik. On je prvobitno objavljivo note, partiture i na tome se obogatio i ruski kompozitori iz tog vremena su ga proklinjali. On je jedini objavljivo to, a bio je vrlo onako majstor da celu zaradu nekako prebaci sebi i onda je posle, dakle, uporedo sa objavljivanjem partitura, on je počeo da objavljuje i pisce. I onda je ponudio Dostojevskog, evo ovakav ugovor, da se zaprepastite. On treba da mu isporuči, dakle, to je potpisano je 1. septembra, odnosno 31. avgusta je potpisano 66. On treba za 2 meseca, dakle, posljednjeg dana oktobra, da mu isporuči roman od 240 strana, a ako mu ne bi isporučio taj roman od 240 strana, onda mu daje onda sva autorska prava Dostojevskog, ne samo na napisana dela, nego i na sva buduća dela pripadaju Stelovskom. Sa Dostojevski majstor u tome da nanese sebi štetu, on potpiše taj ugovor, dobije to nešto malo u stvari para i tim parama pogasite neke požare koji su najjače buktali, tu se Paša je dobio jedan dobar deo, jer je rekao tati da tako ne ode na letovanje u Italiju, propade svet, onda Bratovljeva udovica kad je videla, onda je rekla, ali moja deca su ti valjda pre i tako, znate kako to već izgleda u porodici i on je uglavnom ostao bez para sa obavezom sad da napiše taj roman. I mučio se ceo septembar, to se treba ovako, mi mislimo Dostojevski, pa ima jedno dugme ovde, pa pritisne ono, iskoči zločin i kasno. Vraga, mučio se čovjek. Mesec dana mu je trebalo, što je zapravo, kad se udubite u stvari, ako imate iskustva pisanjem dramatično veoma, on se mesec dana mučio, ali mesec dana je vrlo kratko, dakle, neću vam reći još koji je roman, malo napetosti, ovako, doznaćete na kraju. I posle mesec dana je on najzad saopštio, dakle, da ima, a bio je u prisnoj vezi i taj mu je čovjek veoma pomagao, njegov prijatelj Majkov, pesnik jedan ruski, koji mu je baš onako bio do kraja života i odan i vadio ga iz neprilike i tako. On kaže Majkovu da je pao potpuno očajanje i da sad više, da do duše ima nekako u glavi ceo roman, ali budući da piše sporo, ne vidi kako se može za mesec dana napiše 240 strana. Izbilja, ako to niste probali, probajte nekad onim perom od starim, da se tumačete u mastionicu, da napišete 240 strana za mesec dana, vidjet ćete kako je drama. A pritom da bude genijalno delo, se ništa manje ne očekuje od Fjodora. Dakle, on je, čovjek se poželio i rekao, ja to sad više fizički ne mogu. Majkovu sina onda ideja, kaže, tu je nedavno u Petrogradu, a on živi u Petrogradu tada, otvorena prva u Rusiji stenografska akademija. Škola zapravo za stenografe. I da li da on ode sada, pita Dostojevskog, da li da ode i da pita da pošalju tamo nekoga, jel da? Ovi su užasne, pa kaže, pa kako vas ti očekuješ od mene da iz glave diktiram roman, pa dobro, ali ili imaš neko alternativno rešenje? Nema alternativno rešenje i ovaj da saglasnost. Ode tamo, preporuče mu jednu osobu i ta osoba se pojavi 4. oktobra u 10:30, zakuca na vrata Dostojevskog, Ana Grigorjevna Snitkina, 19 godina, vrlo lepa dama, predstavi se tamo,
I sad kreće akcija. Kaže, ama, ljubavni zaplet, evo. Prvo 4 dana su se žestoko gložili. Dakle, apsolutno nisu mi makli nigde. Sve dok nekako na kraju oboje nisu, približujući se malo po malo, došli do ovakvog načina rada. Ona dolazi kod njega u 10:30, on sedne i iz glave joj sedi tu neprekidno 6 sati, iz glave joj diktira. To jeste, probajte nekada da diktirate nešto u rangu, recimo, zločina i kazne, na primjer, tako da sednete pa iz glave. To, ako niste probali, nemojte, ne preporučuje se. Sedi on, diktira i to 6 sati, ona to stenografski beleži, onako on polako govori. Onda ona ode kući, prepiše to na normalno ruski, pa malo odspava, pa se vrati kod njega sutra ujutro opet u 10:30, da mu to što je na ruskom, on nastavi njoj 6 sati diktira, kad ona ode kući, on rediguje to da vidi da li je sve dobro uhvaćeno i tako. Skraćujem priču. A ime, Rusi su, evo vam jedan predlog da vidite, Rusi su snimili odličan film, još tamo negde 81. pod naslovom 26 dana u životu Dostojevskog. Tih 26 dana i tih 26 dana u oktobru. Pogledajte, to može na ovim torrentima. Evo, navodim vas na pravni greh. Maznite to sa torrenata, ako ne nađete, ja ću vam poslati. Dakle, pa neka nas pošalju u Sibir. U svakom slučaju, herojski oni tako udruženi rad, pa ništa bolje od udruženog rada, uspeju 30. uveče da završe to. 30. uveče on ima Dostojevski rukopis romana na čistom ruskom prepisan, savršeno sve, roman Kockar. Znanje čovjek piše onome da je upućen veoma. A otvaram zagradu, ako budem zaboravio kasnije da vam pomenem to, kad oni budu bili, kad on bude ušao u to svoje kockarsko mahnitanje, on će ići toliko daleko da će u sred zime založiti kaput Ane Grigorjevne. Toliko ga je. Nemoj da se ništa nije, nemamo posla s anđelom. Anđeli i demoni, to vam je. Dakle, i sad nastaje potpuno neočekivan zaplet koji je ovako kao da ste, pa film je, kažem, na nivou filma. Oni, po slovu ugovora, on treba da isporuči, dakle, Stelovskom taj rukopis, ali Lukav Stelovski zna znanje. Nema ga. Nestane potpuno. Ode kod njega kući, ne znaju gde je, nije kod kuće. Ode kod njega u redakciju, isti odgovor. Ode kod njega u štampariju, nema. I ovoga sad potpuno uhvati panika, jer ako on njemu to fizički ne uruči, zaključno sa 31. dakle oktobrom, sve pada u vodu, kao da nije ispunio slovo ugovora i ustupa mu samo sve ono što sam pobrojao, sva svoja buduća prošla dela plus kockar. I opet ga majkova izvadi. Kaže mu da je načuo u stvari, da je tu pre otprilike mesec dana. Život Dostojevskog je pun tih koincidencija. Pri jednom kvartu u Petrogradskoj policiji jedan od policajaca je dobio zaduženje da u takvim baš slučajevima, kada neko ne može da izvrši slovo ugovora, ali treba nekome da preda nešto, novac da vrati, rukopis niko nije pominjao, nije im palo na pamet to da predvide, ali svejedno, bilo šta, da možda deponuje tamo i dobije priznanicu i onda se računa da je ispunio slovo ugovora. On je u policiju, to je već 8 uveče, ovaj čovjek otišao kući. Trka na drugi kraj Petrograda i sad, evo, pošto nećemo, gledamo film, evo skraćujem, negde u 10:30 uveče je dobio taj revers, on predao kockar ovom, izljubio se sa majkom, to napili su se on, taj policajac, nije pio Dostojevski gotovo, uopšte. Stvar je happy endom završena, ali sad ostalo problem šta da se radi sa nastavkom saradnje, da li će ga biti između Ane Grigorjevne i Dostojevskog. Njemu je tada, dakle, to je 66. On ima 45 godina, ona 19. A Lukav je Čiča bio neverovatno, pa je Čiča sad ja sa 74, kažem za njega da je Čiča, pa ne u odnosu na nju. Naime, njemu je strašno bilo, on se strašno zatreskuo nju. I strašno mu je bilo stalo da ostane, da se druži s njom i to da ona njemu piše, ako može i još više, odlično. A nije ni ona bila s raskida, bacila ona oko na njega, onako ipak Dostojevski.
I kako se on njoj udvarao, to je samo pisac može da smisli tako. Nije mi nikad palo na pamet, šteta, mogu sam da... Dakle, on je rekao, došao jednog dana, ona je pristala da dolazi kod njega ponovo, pa će oni sad, evo čim njemu dođe nova ideja da sednu da piše, oni su se družili, čavrljali i bilo im prijatno u međusobnom društvu. I on je jedan kaže da mi sinula ideja za novi roman, ali presudno je sad njeno mišljenje, jer ima problema sa glavnim ženskim likom u romanu. A glavni ženski lik u tom hipotetičkom romanu, koji tek treba da nastane, jeste devojka njenih godina, koji, jeli, gle čuda, se udvara nekakav pisac kome su slučajno, naravno, 4-6 godina. I koliko je njoj to, evo, kao ženi bez predrasuda, deluje uopšte umesno i šta ona misli, da li bi neka njena vršnjakinja mogla da pristane na udvaranje građanina njegovih godina. I ona netrpnuši kaže, pa naravno da bi, pa šta fali. Skraćujem priču. On je nju zaprosio 15. januara 1967. Venčali su se 15. februara u jednoj crkvi u Petrogradu, a 2 meseca kasnije, 14. aprila, kada je ona shvatila kakav pritisak postoji sad i bila, venčala se i u redu, sve je tu, ali sad to nije smanjilo, naprotiv, to je povećalo onaj pritisak onih poverilaca koji su rekli, aha, imaš pare da se ženiš, a da nemaš pare, vraćaš dugove. Dakle, oni su sada navalili, a pogotovo je ova družina Bratovljevih žene i dece i taj nesrećni paša su vršili pritisak na njega i sad su videli konkurenciju, sa više nemaju posla samo s Dostojevskim, nego je tu žena, da će žena da bude tako široke ruke kao što su, nije bilo, kao što je bio Dostojevski. U svakom slučaju, ona njega uveri da oni moraju se sklone bar na 3 meseca iz Petrograda, negde da odu, da se povuku, jer ovo se ne može izdržati više, oni tamo svakog dana nigde 10 dolazi da traži neki novac i hoće krenu u inostranstvo. Izbilja su imali ambiciju ne duže od 3 meseca da ostanu tamo. Ostali su 4 godine i 2 meseca. Te 4 godine i 2 meseca, ovo sve bi uvode ono vreme kada nastaju uz ostalo zli dusi. Naime, onda nije bilo Poljske, pa se Rusija graničila direktno sa Nemačkom i zato se bune se toliko Poljaci, ko zna, može opet da, dakle, a Dresden je praktično bio maltene pogranični grad i onda je tu postojala velika ruska kolonija i oni su prvo otišli u Dresden. I Dostojevski je mogao da razume nemački, slabo ga je govorio, a Nemci su mu strašno išli na živce, to možete vidjeti iz njegovih romana, dakle nema tako komičnih likova u celom njegovom opusu, a ima ih, dakle, bar u 5 knjiga, kao Nemci lekari. Jer to je potpuno onako, imate u Braći Karamazove, imate ovde u Zlim dusima, imate lekara Nemca u Poniženim i uvređenim, imate, dakle, na mnogo mesta se javlja ti komični nemački likovi, pa onaj najbolji, onaj lekar iz doktor, kako se zvaše, iz Braće Karamazova, koji kad dođe kod pacijenta, prvo se on nesvesti kad vidi pacijenta, pa onda povreće prvo doktora spasava i da bi mogao da spasa onog pacijenta. To su ti, dakle, on nikako nije mogao da se zaživi sa nemačkim mentalitetom. Njemu je glavni jezik bio francuski. Prva knjiga u kojoj se uopšte javlja ime Dostojevskog je njegov prevod jednog Balzakovog romana. Dakle, tu se prvi put tamo, to je još, recimo, tu je imao valjda 22-3 godine, dakle, negde 43. se to izlazi, tako je. U svakom slučaju nije mogao da izdrži tu kod Nemaca i on kreće, bila mu je ambicija da stigne do neke zemlje gde se govori francuski, jer mu je francuski bio glavni jezik. Idealno je bilo da otišu u Francusku, ali Francusko je tada u onom predratnom previranju, tu će 70. da bukne onaj čuveni, sećate se, prusko-francuski rat, i to je nekako bilo u nagoveštaju već i tamo se nije rado išlo, ali je postala jedna druga zemlja gde je Dostojevski mogao da ode i gde se govori francuski, Švajcarska.
On je, da podsjetim početkom, kad se vratio, kad je došao sa robije 59. negde 62. je imao jedno veliko putovanje po Evropi s jednom, opet trećom damom, Apolinarijom Suslovom, i to je bila jedna beskrajno, ali tu priču ne smijem da otvorim, to traje sat i po otprilike sa njom, šta je ona njemu radila i šta on njoj, sve, vrlo zanimljiv život imao. On je već bio tamo i poznavao je, dakle, te neke delove Švajcarske Italije i on ide tamo jer tamo govori francuski i tamo će mu bude bolje. To je, dakle, 67. godina, oni posle jedno 2,5 meseca provedenih u Drezdenu kreću i ne idu baš onako pravolinijski, nego su stalište vrlo zanimljivo u Baden-Badenu. Ajde, na stranu što se on tamo kockao, nego je tamo isto bila ruska kolonija, tu je sreo Turgenjeva i njihov čuveni sukob koji će na kraju proishoditi, ako ste čitali Zle duhove, to je onaj karikaturalno prikazan Karmazinov, onaj, dakle, jedan nadmeni oholi, na kraju karijere ruski pisac, pripovedač, pesnik, čija dela, čije poeme se tako božanstveno komično karikiraju i parodiraju ovde, to je Turgenjev. A posveđali su oko toga oko 50 rubalja. Naime, Dostojevski je, da bi se kockao pozemljivo na sve strane, i nije on sporio da je Turgenjev njemu jednom prilikom pozajmio tokom tog boravka, oni su tamo ostali 5 nedelja, on i žena, u Baden-Badenu, nije sporio da je pozajmio od Turgenjeva, nego je tvrdio da mu je vratio. I sasvim je moguće da jeste, ali ona i tamo nije podnosio Dostojevskog, ona je slutio da dobija takmaca ko je bolji od njega, tako da je moguće sasvim da nije to do kraja nikad, ja mislim, moje uverenje nekako da je Turgenjev tu izmislio da mu nije vratio pare, ali sam mislite oko 50 rubalja sa njih dvojica, dva najveća pisca, možda iz tog vremena uz Tolstoja i evo Čehova koji se rađa u Rusiji, sad se on odlože jedan drugog za gušu za 50 rubalja. Odande je nastavio do Bazela i sad tu u Bazelu je vrlo važno, tu je vidio onu sliku i hoću da vam naročito na tog slikara skrenem pažnju, ne samo zbog te slike, nego uopšte. Dvojica slikara veoma uticala na Dostojevskog. Jedan je Hans Holbein mlađi. To je, u Bazelu se nalazi i dan danas na istom mestu, to je Mrtav Hrist se zove. To je, dakle, ovako vrlo dugačka slika, ima jedno 3 metra, a evo ovoliko samo visoka, gde vidite kao da je jedna strana kovčega otvorena i vidi se ova bočna strana koja se nikad ne otvara i leži Hrist unutra. Inače, taj Hans Holbein mlađi je genijalan, on je, zahvaljujući njemu, imamo one prelepe slike Henriha VIII i ostalih, dakle, Cromwella i onog sa početka 17. veka iz Engleske, sve one slike, jer je on tamo slikao, ali njegova slika na koju hoću posebno skrenem pažnju zagrade, je ovo jedna mala, jeste Ambasadori. Evo, kad se budete vratili kući, ukucajte na Google da vam pokaže sliku Ambasadori, Hans Holbein mlađi. Dakle, vidjet ćete nešto čudesno, na toj slici neću ništa da vam kažem, dakle, i to mora se gledati iz jednog vrlo posebnog ugla ta slika da bi se to videlo. Stajem ovdje. Ako ne nađete, javite mi, otkriću vam tajnu. Dakle, u Bazelu se zadržao da bi video Holbeinovu sliku i najzad stiže u Ženevu. Oni će u Ženevi ostati 9,5 meseci do kraja maja 68. godine. Stanovaće na 3 adrese u Ženevi i tu će im se roditi prva ćerkica mala, ova Sofija, koju je nazvao po svojoj sestričini Sofija, u stvari bez ovoga i Sofija. Dete potpuno normalno se rodilo u martu 68. a umrlo bez ikakvog razloga, dakle u maju te iste godine, jer je tamošnji švajcarski lekar. Prvo je preporučio da izvodi dete u, dakle, jedan, evo, kao je vaš predivan, čaroban park, ovdje je jedino što je stalno duvalo nešto tamo, sa jezera, duvalo. I ona je dobro utoplila to dete, ili njoj tako izgledalo, u svakom slučaju dete na zebe. Ovi švajcarski lekar viče, ma nije to ništa, i švajcarska deca na zebu, budite bezbrige, utoplite vi nju i opet napolje. I ova sad sluša lekara, da valjda zna nešto. Dete dobije upalo pluća, ova i dalje govori da je sve u redu i Malecka umre. Prva njihova ćerka.
Nju je to toliko potreslo da je ona u 68. smo jel da sada. To je, dakle, maj 68. da je rekla da ne može više da ostane tu u Ženevi i oni preko leta, jun, juli i avgust, 2,5 meseca u stvari, prelaze u mestašce sa druge strane Ženevskog jezera, koje se već prema tome koga izgovara, ako ga izgovaraju Francuzi, onda je VV, ako ga izgovaraju Nemci, VV. Meštarce i dan danas postoji ta kuća i ploča tamo da je Dostojevski tu bio, oni tu provode 3 meseca, da bi onda Ana tu definitivno, trebit ću taj sleng izraz, pukla, ili se sve smrklo u Švajcarskoj i hoće da ide odande i Dostojevski vodi ka Italiji. U Italiji će, početkom septembra će da krenu za Italiju, u septembru i oktobru će provesti u Milanu, a onda će se spustiti u Firencu. Dakle, to je novembar 68. kad se oni spuštaju u Firencu i tamo ostaju, boga mi, do 8 meseci ostaju do kraja juna 69. Sad vraćam se na 68. 68. je godina kada on piše Idiota. I piše ga na 6 adresa, to se nikad nije dogodilo. 3 adrese su bile u Ženevi, u VV-u ništa nije pisao, u Milanu je pisao, to je 4. i na 2 adrese u Firenci. Dakle, ostala sva dela je napisao na jednoj adresi. Idiota on piše na 6 adresa i ta posljednja u Firenci adresa je beskrajno, izvinite, pretposlednja, to prvo mesto gde su bili, ta kuća gde je pisao, zapravo glavne strane. Naime, on piše to sa tih raznih adresa i šalje Katkovu u Moskvu i ponekad mu se dogodi da nema pare čak ni za marku, pa onda onaj tamo mora da plati Katkov, ali onda plati recimo 10-struko od onoga u vidu neke kazne, tako da je to, Katkov je sve to plaćao za njega. Ta pretposlednja adresa u Firenci, ta kuća se nalazi u vazdušnoj liniji na samo 150, to su te koincidencije kojih je puna istorija književnosti, 150 metara u vazdušnoj liniji od i dalje postojeće, sačuvane, da ja sam je vidio, kuće u koje je 600 godina ranije Dante Alighieri pisao božanstvenu komediju. Dakle, gotovo ovako, kao da su susedi. Čak se kaže, sad to ne verujem, to mi izgleda nevjerovatno, da su ono vreme čak sa prozora kao moglo vidjeti. Sad, zgodno zvuči. Kažu Italijani se non è vero e ben trovato, ako čak i nije tačno zgodno izmišljeno. Dakle, u času kada će konačno krenuti iz Firence, Ana je u 8. mesecu trudnoće, ponovo. Ta ćerka koja će se na kraju roditi, i ona će od 4 dece Dostojevski su posle toga imali još 2 sina, od koji će jedan isto umreti još kao beba, a ta druga ćerka Ljubov i sin Mihajlo će doživjeti odraslo doba. Dakle, ona je u 8. mesecu trudnoće i došla je čak i majka da bude sa njom i ona žena apsolutno zaključuje, ultimativno zaključuje i kaže Fjodoru, mužu svom dragom, da ona među ovim divljacima i primitivcima u zapadnoj Evropi koji ništa ne znaju o akušerstvu, neće uopšte da se poređa, na pamet joj ne pada, nego da se svi oni lepo vrate u bilo koju, a najbolju u Rusiju, u civilizovanu, uređenu zemlju gde se akušeri znaju svoj posao i ne daju glupačke savete da on opet izgubi dete. I oni sad kreću sa tim malo para, Katko mu je nešto poslao, pa nije pogrešio jedno slovo u tom slanju para, pa nije to kao ovo danas da vi sad mobilnim to, nego oni treba iz Petrograda, iz Moskve da šalje pare u Firencu tu, ako za jedno slovo pogrešite. U svom slučaju, oni su namakli nešto para i sad treba da krenu s ambicijom da stignu do Rusije. A ako ne stignu, to je Dostojevski znao tu gde stignu, ali ova je rekla samo do neke slovenske zemlje. I su tu najbliža u vazdušnoj liniji slovenska zemlja, ako ne računamo tada nepostojeće Sloveniju i Hrvatsku, je Češka. Nema niče gore. I sad imate situaciju da oni kreću, ovo je stomak do zuba, ali kreću opet etapno. Stigli su prvo do Bolonje iz Firenci. U Bolonji Dostojevski apsolutno mora da izađe da vidi u jednoj crkvi jednu Rafaelovu Madonu, jer ako to ne vidi propast sveta, video je ono pre 7-8 godina i potpuno je zanesen i očaran njome. Onda stignu do Venecije gde sad ova žena, iako je pred porođajem, reši da ostane 5 dana i ne mrda sa trga Svetog Marka, potpuno je onako zaneta i opsednuta njime. I sad treba nastaviti put. Sad u to vreme Trst nije Italija, Trst je Austro-Ugarska.
I do Trsta se iz Venecije nije išlo ovim autostradom onom gore, nego se išlo brodom. Ukrcaju se oni na brodu sred leta, drvne oluja neka, i to je takvo ljuljenje bilo, Dostojevski bio uveren da će da mu se žena porodi tamo vanredno, nije se porodila, i stignu oni tu do Trsta, uhvate voz i krenu gore, sada idu na sever, da to prema Rusiji generalno ovako. To onda su od Venecije do Rusije trebalo ne 3 sata leta, nego 30 dana klackanja raznim prevoznim sredstvima. U svakom slučaju stignu oni do Praga. I sad to je još spas, ona je ozarila se. Ana kad je videla da je među normalnim ljudima, civilizovanim, na ovim divljacima iz zapadne Evrope, dakle, sad će ona lepo to se porodi, ali evo da vam postavim se jedno kviz pitanje, naime, i da obećam, ne znam, recimo jedan primjer, ne smijem, neko možda snačite. Naime, zašto nisu ostali u Pragu da imaju odlične akušere i sve ok? Od turista. Bilo je toliko turista da nisu smeštaj uspeli da nađu. Krenu oni i stignu do Drezdena ponovo i sad će ona samo da se porodi toliko da ostanu tu, jel da? I u tom Drezdenu će oni da ostanu još bezmalo 2 godine. Tu sad zapravo na tom mestu, evo doveo sam Dostojevskog do mesta gde počinje zapravo priča o zlim dusima. Ne bojte se, imam još malo vremena. Još malo, evo, da. Sažimam što više mogu. U jednom pismu upućeno Majkovu, 68. Majkova već dobro znate, upoznali ste ga, taj čovjek koji vadi, Dostojevski pominje da bi veoma voleo da napiše roman pod naslovom i da mu se već to obrazuje, taj roman u glavi, pod naslovom Ateizam. To je kraj 68. decembar. Celu narednu godinu on ne pominje to uopšte, izneverava Katkova, jer mu ne isporučuje ove knjige za koje je uzeo avans, nego za jednog drugog malog izdavača koji mu je dao takođe avans, piše jedan roman koji inače da nema ovih velikih romana bi bio jedan remek delo, kao što jeste, ali ostaju u senci ovih velikih njegovih romana, pa onda gotovo da ga niko ne pročitalo, od srca vam ga preporučujem, Večni muž. Cele 68. piše Večnog muža. I sad taj večni, znate inače šta znači, to je to idiom večni muž. Naime, to je onaj muž koji zna da mu je žena preljubnica i da ga vara, ali ostaje sa njom. To je neverovatno da pet priča i ne smijem sad, vidite vreme, ne smijem, moram da skraćujem što više. Dakle, on piše to do decembra 69. kada izveštava Sofiju, svoju sestričinu s kojom je takođe često bio u korespondenciji, o tome da bi ne pominja ateizam, nego kaže da mu je životna ambicija, evo sad je dozrelo vreme, da napiše jedno, prvo bitno je bilo troknjižje pa petoknjižje, dakle u 5 delova, ciklus romana pod zajedničkim naslovom Žitije velikog grešnika. To, Žitije velikog grešnika, to je ovo. 69. dakle, to je kraj 69. i on se već sprema da počne da piše, kad iz Rusije stiže vest o jednom incidentu koji je u mašti Dostojevskog bio predimenzioniran, nije to bio nikakav tamo, svi su pisali o tome. Nečajev koji je bio anarhista još mračniji, okrutniji od stav mi mozak, dobro, svetit ću se, nije važno, vidite, počinjem u drugom satu, zakazujem, Bakunjina. Dakle, jedan potpuno onako anarhista koji bi da apsolutno satre sve pa da podigne novi svet, on osniva jednu petorku anarhističku pri Poljoprivrednoj akademiji na periferiji Moskve i da bi nekako cementirao, dakle, odnos među njima da nema izdaje, oni ubijaju jednog svog člana koji je rekao da hoće da ih napusti, izvesnog studenta Ivana Ivanova, to je ona cijela epizoda sa Šatovom odavde. I Dostojevski se toliko usplahiri zbog te cijele ideje i njemu izgleda ta počast anarhizma, kao da je predvideo, dakle, onaj komunistički sunovrat Rusije od 17. pa nadalje, jel da?
on se čovjek toliko da onda reši da za čas ostavi po strani ovo žitije velikog grešnika. Naime, u žitiju velikog grešnika, to sam propustio da kažem, je zapravo ovo trebalo da bude osnovna priča. Dakle, postoji vernik koji jednog trenutka u životu gubi veru i koji se odaje razvratu i raznim pornocima i sve jednim težim od drugi, da bi se na kraju vratio veri. To je u najgrubljem jedna okvirna priča tog žitija velikog grešnika. Sad on hoće, početkom 70. on gura u stranu, hoće da malčice stane, da jedno 2 meseca je mislio da mu treba da napravi pauzu, da bi mogao čak i žrtvujući umetničku stranu dela da napiše jedan pamflet, naime ovaj ciklus žitije velikog grešnika je nazivao poemom, drugačija je terminologija književna iz tog vremena, dakle to je poema, a on sad hoće da napravi malu pauzu u pisanju poeme, da napiše pamflet o Nečajevu. I sad počinje radi jedno, počinje drugo, počinje jedno, onda bi ih odvoji pa da se posveti jednom, pa ne uspeva, jedan puta mu se ta dva sižeja prepliču. Ali mu nedostaje glavni lik i on se čovek tako gura negde pišući malo jedno, malo drugo, a u stvari ni jedno ni drugo, nego nešto između, bez glavnog lika do početka jula 70. kada doživi tokom jula 4 teška epileptična napada koji se od svakog oporavlja po 7 dana, tako da ne može da piše. I sad dolazimo do avgusta 70. godine kada on Dostojevski to je sačuvano i čak sam nedavno i kupio, to đavolski me koštalo, vredi svaki 200 evra sam platio jednu knjigu, evo da vidite dokle kreće taj fanatizam Dostojevskog. Naime, Dostojevski je u svaki veliki roman imao beležnice. Za zle duhe on ima čak 4 beležnice, gde je ne samo pisao ono što mu je padalo na pamet, nego mnogo važnije i ne samo da je tekst, delove tog ispisa imao kaligrafski, bio neverovatno vešt kaligraf je bio Dostojevski, nego je crtao. I ti njegovi crteži, znate, mi sad Raskolnikova zamišljamo onako kako naša svest obradi te rečenice koje čitamo kod Dostojevskog. Ali ako hoćete vidite šta je bilo u glavi Dostojevskog, dok je recimo radio to, evo to je sačuvano sve. Ovde imate 4, dakle te beležnice i u jednoj od njih je ostalo zapisano, to je početak avgusta, Stavrogin je sve. Veliki uskličnik. Inače, dešifrovali su svako slovce, svaku zapeticu, sve što je. Tu i postoji ta jedna knjiga, to što sam platio jezio, a duše država mi je uzela na carinu otprilike 1/4 toga, a treba je državi pare, znate. Dakle, to je jedna knjiga od 600 strana, nju je priredio danas najveći ruski poznavalac Dostojevskog, Konstantin Barš, profesor jedan iz Petrograda. On je imao pristupa tamo i napravio tu knjigu i to žao mi što nisam ponovno, to samo ta knjiga je 7 kila, gde sad ovo je, mislim, ne vredi. Ušao sam u 74, to sam rekao. Dakle, i on dobija centralnu figuru, shvata da ima ono što mu je nedostajalo. Ali tog časa on ima 240 strana romana, ceo prvi deo, 3 dela u kome nema uopšte Stavrogina. On će kasnije dodati one 3, ako se sjećate, ona flashbacka, one epizode, ona incidenta kad Dostojevski, poljubi onu ženu u usta tamo na muževljevom rođendanu, pa onda jednog onog svog rođaka ugrize za uvo, jednog ga povuče za nos, prikazuje se kao, dakle, neko ko je u najmanju ruku ekscentrik, jel da? I sad Dostojevski shvata da je u strašnoj drami. Katkov očekuje da mu početkom septembra dostavi tih 240 strana, on čovek nema Stavrogina unutra. Jer to je toliko protiv kanona romana 19. veka da vi nemate, da se glavni lik ne pojavljuje na prvoj trećini, nema ga nigde u stvari. I u tom jednom pismu Sofiji, on je u panici, evo kaže, moram da pobacam sve ovo, da bi 15 dana kasnije, ja potpuno kao da tu uopšte nije rekao, ura, bravo, sačuvao sam 4/5 ovoga. I vi zbilja imate na kraju, dakle, on je šta je uradio, on je napravio veliku, to je ta prva od 3 revizije, napravio je veliku reviziju tih 240 strana, saobražavao je sa onim sad što je znao da će doći uz pretpostavku da će Stavrogin biti glavni lik i onda je to poslao Katkovu. I Katkov to je sačekao da mu završi ceo taj prvi deo
i Katkov počinje to da objavljuje od 71. od januarskog broja, prvog broja 71. počinju da izlaze, eto to je ta 21. sad, ovo u kojoj smo još 71. to je tih 150 godina od časa kad počinju da izlaze Zli Dusi u romanu, u časopisu Ruski vesnik. To počinje da izlazi tako celu 71. Ja mislim da je samo u 2 meseca se nije pojavilo ništa i izlazi u januarskom i februarskom broju za 72. Kad je trebalo da se pojavi martovski broj, Katkov kaže ja ovo ne objavljujem više. Jer stiglo mu je to nesrećno ili zlosrećno ili genijalno ili kako hoćete poglavlje kod Tihona. Naime, moram se utrošiti malčice vremena da vam objasnim kako izgledalo ta priprema da se nešto pojavi u časopisu. Naime, Dostojevski rukopisom, dakle, pošalje svoj rukopis Katkovu, on to ne gledajući pošalje u štampariju, imaju svoju štampariju da slovoslagači to slože. Ali čak sam ja, kad sam počinjao da se bavim svojevremeno izdavaštvom pre 40 godina, negde 80. ja sam vidio, to je tako i onda bilo. Postojalo je nešto što se zvalo šifovi, to su naime dugačke ovako trake hartije u širini, dakle knjige, ali nisu formatirane još stranice, nisu isečene stranice, nego se prosto niža onakav tekst, pa se onda odatle tek seklo to, pa se pravile stranice. Ono što je sačuvano, što je Ana Grigorjevna ostavila, pa su oni našli u sanducima, jeste 16 šifova tog poglavlja kod Tihona, pri čemu 15 je ostao izgubljen, pa su ga oni rekonstruisali iz druge jedne verzije koja je sačuvana u stenografskom rukopisu Aninom. Dakle, i sada Dostojevski je poslao poglavlje kod Tihona. Katkov se nije uopšte udubljivao da to odmah čita, nego je poslao slovog slagaču, jer mu je zgodnije čita odštampano nego da čita rukopis Dostojevskog. Dakle, oni su napravili 2 kompleta šifova. Jedan je dobio Katkova, drugi su vratili Dostojevskom ako treba nešto i onda rediguje. Taj koji su vratili Dostojevskom je ovaj koji će bude pronađen 21. godine bez 15. šifa. Kad je Katkov pročitao, dakle, to on se čovjek sablaznio. To je ono čuveno poglavlje u kome on, to je termin, božanstven biblijski termin, sablaznio matriošu, zaveo devojčicu, ali to je, morate sve vreme imati na umu, nezavršeno, on je samo skicirao to je tek trebalo raditi na tome. Evo vam jedan primjer. Na jednom mestu se kaže da matrioša ima 14 godina, na drugom mestu se kaže da ima 10 godina. Čemu sad verovate to? Koliko matrioša ima godina? I još postoje neke neusaglašenosti tu. Dakle, to je nešto što je sirovo. Ovaj pročita to i kasnije će on mnogo reći Dostojevskom da nije njega, on se naime plaši od cenzure. Da će cenzura zabraniti ceo broj Ruskog vesnika zbog toga što ima ta priča o zavođenju devojčice. Da li ima 10, da li 14 godina, to se ne zna, ali svejedno deteta, jel da, i to je ono što bismo mi danas nazvali ekstreman slučaj pedofilije, mada se tamo zapravo se ostaje u nekoliko nejasno šta se to u stvari dogodilo. Ali ono što jeste magnum crimen Stavrogina tamo nije zavođenje matrioše, nego to što on ne preduzima ništa da osujeti njeno samoubistvo. Ona se pred njim ubija, nikog nema u kući, on zna zašto devojčica ide u špajz da bi se obisila i ne radi, ne preduzima ništa. To je njegov magnum crimen. Ne ovo, i ovo naravno, zavođenje devojčice, ali ovo je drugi, mnogo veći taj zločin njegov Stavroginov. Dostojevski je sad potpuno u stuporu, ne zna šta da uradi i najpre pokušava, pišući panično, znatno ublaženije verzije. Ima verzija gde matrioša uopšte i nema, nego se pominje neodređeno onako nekakav njegov razvratni život koji ima po Petrogradu i to, ali vrlo onako u nekoj magli sfumatu, ne vidi se šta je on tu zapravo, do kakvog zločina je došlo. Katkov se ne izjašnjava. Katkov ćuti i Dostojevski nastavlja da piše roman u uverenju da će neka od tih verzija proći. Početkom novembra 72. Pazite, novembra, Katkov najzad njemu kaže da ni po koju cenu nikakvo poglavlje kod Tihona neće da objavi.
I sad je Dostojevski pisao, ceo 3. deo je napisao, sve je napisao sa uverenjem da će biti toga. Nema toga, a i on se samo zahvaljujući tome što je kasnilo izlaženje ovih brojeva, pa je on imao 2,5 meseca, on je ta 2,5 meseca s kraj 72. i početka 73. panično radio najveću reviziju toga. On je sad, dakle, preradio ceo 3. deo romana sa pretpostavkom, dakle, da, sad ne sa pretpostavkom, nego znajući da ovaj neće dobiti nikako sada i onda je ono sve što je napisao morao da baci i otprilike to je 150 strana romana onako da napiše ponovo. I to je bilo potpuno ludilo jedno onako i stigao je on to da napiše i to je napisano bilo i 72. decembarski broj izlazi ta prva verzija. I sad oni imaju roman koji je, dakle, nije bio dobro primljen kod kritike, čitaoci su ga vrlo voleli, nije bio primljen kod kritike, on kreće da ga proda i jedini koji mu je ponudio nešto je onaj davno pomenuti Stelovski, a neki toliko bedan honorar da se Ani smučilo, onako i smrklo i rekla ne damo mi to Stelovskom i ostavila je Dostojevskog uverenju da on da i neće zapravo da izađe roman. Ona ode žena 15 dana, za 15 dana se raspitala po štamparijama u Petrogradu i Moskvi, videla da to nije nikakva velika mudrost da se jedan roman samostalno objavi. I kaže, ona dolazi, to je recimo početak marta, kaže Fjodoru, kaže objavljujemo mi sami to. Ovi se zgrani šokira, ali sad ona je šef bila parade, ona je vodila financije, šta sad da vam kažem. Sedne on sada i uradi tu čuvenu treću reviziju romana, jer tamo nešto na brzinu nije dobro uradio. I sad svi očekuju, naime, hoće li on, sad kad može, sad kad je sam izdavač, da vrati poglavlje kod Tihona. Pa bilo koje, dakle, bilo to glavno, ono najmračnije, bilo neko znatno ublaženo, on to ne uradi. Sad se zapravo koplja od tog trenutka sudaraju i sukobljavaju oko toga zašto to nije radio. Jedni kojima je po svaku cenu bilo stalo do poglavlja kod Tihona, kažu to nije u redu jer si sam plašio od cenzure. Ali nije imao razloga, on je neka od tih poglavlja je on odneo cenzorima da oni to pogledaju i rekli su ako je ovo to, nemate se čega bojati, nećemo da zabranimo. Dakle, on nije imao to. Dakle, zašto nije vratio poglavlje kod Tihona? Znate, imate nešto u metodologiji što se naziva načelo Okamove oštrice. Kažu, kad imate na raspolaganju više mogućnosti, više objašnjenja za nekakvu pojavu, za nešto neobično, ravnajte se time da je najverovatnije ona koja je najjednostavnija. A najjednostavnije je ovde da je čovjek prosto shvatio da je bez poglavlja kod Tihona to bolji roman. E sad, ovi kojima je strašno stalo do poglavlja kod Tihona, oni ljudi se vežu za to poglavlje i gotovo ništa drugo u romanu ne vide, odnosno kažu ako nema poglavlja kod Tihona, to nije dobar roman. A zapravo ja kažem obrnuto. I evo, imao sam prilike da se izjasnim o tome i da napišem tu studiju svoju Zli dus ili Ko muške lepote. To je itekako veliki roman. Znate, u 20. veku je ovaj roman tumačen na dva načina, ili kao roman o ateizmu, ili kao roman o anarhizmu. Oni to jesu, ali u tragovima, u mikrodelovima. Ovo je pre svega roman o razornom dejstvu muške lepote. Stavrogin je pre svega i iznad svega i najviše od svega čarobno lep muškarac. I ta njegova lepota upropašćuje živote sve one koji se opeku na njoj. Ni u jednom drugom romanu Dostojevskog vi nemate, bar ne ovim velikim, dakle u svim romanima zajedno velikim nemate toliko mrtvi koliko imate ovde. Stradaju ne samo žene, stradaju muškarci. On je tu napravio bravuru jednu za 19. vek, išao je protiv najvećih tabua, išao. Imate tu jednu homoseksualnu fascinaciju Petra Verhovenskog ili drugačije ne možete da objasnite neverovatnu fascinaciju Stavroginom Petra Verhovenskog.
Dakle, imamo roman koji nije roman epohe u smislu da se bavi temama velikim epohe, dakle ateizmom i anarhizmom, nego je roman svevremeni, bavi se onim što je velika tema svetske književnosti, a to je lepota. Pisalo se naravno s razlogom mnogo više o ženskoj, ali ovo je roman o muškoj lepoti i njenom. Nije on jedini tamo lep muškarac. Stepan Trofimović Orvenski, zbog koga će Varvara Petrovna Stavrogina, majka Stavroginova, da upropasti svoj život, je također neverovatno lep muškarac. Pa onaj tamo von Lamke je također, imate niz. Onaj mališan jedan, to se proleti u čitanju, ne upamtite ga, koji će izvršiti samoubistvo na hotelu, isto čarobno lep muškarac. To je roman o razornom dejstvu muške lepote, koja dakle razara i satire sve one, 12 njih ima mrtvih na kraju u tom romanu. Dakle, roman koji nije roman epohe, roman koji je svevremen, roman koji je, dakle, zaslužio da bude prvi srpski roman koji je izašao u kritičkom izdanju. Stajem ovdje, sam ostao bez daha. I ovo je kraj prvog ciklusa. Zapamtit ćemo, profesore, tačno gdje smo stali i nadam se nastaviti. A kad se dočepam braće Karamazova. Čekamo vas onda. Hvala vam mnogo. Dakle, ja za ciklus sam položio, nadam se.